Ćao ljudi. Evo javljam se u jednom valjda kratkom videu. Znači, ja sam toliko šokirana sa rezultatima onog pitanja na Instagramu. Vjerujete li u mit da ljubav boli? I 77% vas je reklo da da. Ok, ja stvarno, Dino mi je danas došao kao Ana, kaj ti briješ da si ti neki life coach i zašto namećeš ljudima svoje mišljenje. Ja stvarno vama ne želim nametati svoje mišljenje, nego niti sam neki life coach, nego samo želim podijeliti stvari koje sam ja spoznala i koje su meni, uvjerenja koja su meni pomogla u mom životu. Tako da ako vama uvjerenje da ljubav boli služi, samo dajte, vjerujte u to. Ali stvarno, znači meni je takav kliker proradio kad sam ja skužila, znači to sam i skužila i još sam pročitala i u knjizi od Neil Donalda Walsha i Ana Bučević priča o tome, Abraham Hicks, to jest Esther Hicks, pardon, pa onda preko nje Abraham, toliko ima već literature na temelju toga što ljubav je i zašto ljubav ne boli, znači manjak ljubavi zapravo boli. I imate toliko već znanstvenih dokaza i eksperimenata vezano za vibracije emocija i točno možete vidjeti koju vibraciju, koliko herca, megaherca ima koja emocija. I ako je ljubav ovdje i ako je bol dole, znači evo sad ne vidite ali dole, to je onda kako to može biti da je ovakva vibracija i ovakva je isto, da ljubav boli. Znači po onom logičkom sklopu to ne ide tako, ali ok, neću ja sad objašnjavati ljubav puta logike jer se to naravno ne može objasniti, ali samo da primjer jedan kažem. Na primjer, zašto vi mislite da ljubav boli? Evo, baš da mi molim vas dolje napišite u komentare, iako vjerojatno bi to trebalo više staviti na Instagram, jer većina ljudi koji gleda moje videe onak kuži ono o čem pričam i više rezonira sa mojim načinom razmišljanja. Ali ajde vi koji stvarno vjerujete da ljubav boli, please mi dolje napišite zašto i probat ću vam onda to objasniti zašto to zapravo nije ljubav, nego je to manjak ljubavi. Ali sad primjeri. Ako vas netko ostavi, to ne znači da ljubav boli. To znači da vas ta osoba nije dovoljno voljela, na primjer, i ostavila vas je. Znači tu je manjak ili nedostatak ljubavi. Ali ljubav vas neće boliti jer je to samo pozitivna emocija. Neće vas netko ostaviti, neće vas netko pretući, neće vas netko zlostavljati ili silovati ili joj se bože sad idemo neke odvratne primjere, ali iz ljubavi, nego iz nekog manjka ljubavi, iz boli. A bol je manjak ljubavi. Evo ne znam uopće kako da drugčije to objasnim, ali onaj ko želi čut, stvarno evo ako vama služi uvjerenje da ljubav boli, samo vi vjerujte u to, ali samim tim uvjerenjem, što misliš tako će ti biti u životu, što zračiš, što privlačiš, koje misli imaš, koju energiju imaš, koju vibraciju imaš, tu ćeš vibraciju sebi privući. Tako da opet, ako vi stvarno vjerujete da ljubav boli, onda ćete si i privući ljubav koja boli. Doslovno pravilo jedno životno, psihološko je misli, emocije, događaji. I onda ako imate pozitivne misli, dovodit će se pozitivne emocije koje će privući pozitivne događaje. Negativne emocije, negativne misli, znači imate med, ja to volim zvati skraćenica med, misli, emocije, događaj. Negativne misli će stvoriti negativne emocije će privući negativne događaje. Doslovno supreme thoughts, supreme life. Tako da, ako vi stvarno imate duboko uvjerenje da ljubav boli, ona će vam se tako i dešavati u životu. Tako da, stvarno samo čisto pogledajte koje uvjerenje vam služi. Eto, to je to jedan kratak video vezano za tu temu. U sljedećem videu ću pričati o entanglementu,
i objašnjavat ću što je to i koliko je to meni pomoglo u shvaćanju toga zapravo kako bi zapravo veze trebalo izgledati. I još jedan dokaz zašto ljubav ne boli. Iako se to naravno ne može dokazivati, stvarno mi je sad malo glupo što na logički način pokušavam objasniti ljubav, ali eto, trudim se svim silama malo vam pomoći, jer ja sam jako dugo živjela u tom uvjerenju da ljubav boli i da je ljubav drama i da sve to mora biti burno i ono melodramatično, tragikomično, ali nije. Jer, kao što ste rekli, ljubav je mir. Toliko je bilo predivnih odgovora na to što je ljubav, da je ljubav unutarnji mir, da je ljubav samo pozitivno, ne negativno, kad ti netko ne želi zlo. Tako da ako te neko voli i ako si u ljubavi s nekim i ako smatraš da je onda ljubav, kad si s nekim u ljubavi netko ti ne želi zlo, kako ono to može boliti? Objasnite mi, molim vas, neka me neko, evo, molim vas, prosvijetlite me, ako sam stvarno u krivu i ako nitko nije u krivu, pravo svako ima svoju realnost i u tvoju realnost. Znači, ako vi vjerujete da vas ljubav boli, vi ćete imati realnost u kojoj ljubav boli. Ali eto, molim vas, evo, prosvijetlite me i objasnite mi zašto mislite da ljubav boli. Evo, ja ne mogu. Ja ne razumijem i molim vas, pomozite mi da to shvatim. Eto, jer ja stvarno stojim iza toga da je bol povezana samo sa manjkom ili nedostatkom ljubavi. Što sam ponovila već 100 puta i sad ću sad. Ok, ajde bok.